No usen la libertad para satisfacer su carne pecadora. Al contrario, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta de... Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare gli studenti dello Studium de Notre-Dame de Vie, i membri dell'equipe Notre-Dame, i giovani di Bon-Saint-Chamblay e i fedeli della parrocchia di Martigny in Svizzera. May God bless you.